Yofatau. Amen. Isa si fundurana dhabeef galannaa ta'u. Isa nabaachiseef galannaa ta'u. Dhugaatiin ani qabu waa'ee daa'ima koo kanaati. 2017 yeroo baay'ee deddeebi'ee na qoraatii ture garaatti nan baadhaa hin gangala'aa. Yeroo sadi waan akkasii baay'ee na qoraa ture. Gaafa isheen irraan dhuftu mana yaalaa gaafa naqu ji'a 4 booda hin xaragnaa naan jedhan. Ya Waaqayyo maaliif naa laatte maaliif har'a sidinni godhan galaa jedheeni gaafa isaan akkasnaan jedhanii isheen mana nan galee baay'ee tokko jeeqameen galee rafe gaafan galee rafu abjuu kootiin guyyaadha yeroo mana seenu natti mul'ata abjuu kootiin saree fakkaateeti natti kolfina waa Waaqayyo nan dubbadha kanaafoo qadduuna seenee ol nattafuufa hafuura wayii Beyesuusum nan dandeessuun jedha abjuu keessa Beyesuusum jedha otuman akkas jedhu akkasitti gadi gargareena afuufaa dudda isaanii mona ukkaabsa roole Beyesuusum jedhe gaafa naqee ka'u omtuun jiru manuma kana iyyuu rafu jedheen ka'ee obboleettiin abbaa manaa koo tokko garana jirti ishee biraan naqa jedhee otuman deemu sagalee waldaa kanaa dhaga'e waldaa kana biraan darbu jedheen as gore dhufeen caabii sanirran ta'a gaafa nufu ishiin gara maaxinii kee jala si dhukkubu kottu bayii jedhan nan dide ammas namni numa ba'a nan dide dhumarra dhufanii harkaan na qaban galanni Waaqayyoof haa ta'u gaafa kana gaafa nufees ba'u ati garaatti hin baattuu naan jedhan jedheen hin xaragama jedhani garuu hin xaragamu naan jedhan galanni Waaqayyoof haa ta'u gaafa kana amiin jedhee fudhee dhaqiitii marammarami koottu naan jedhan maaliif xaraguuf ka'anii maaxinii kee kana hixii shaffanee jira daa'imni hin dhangala'a waan ta'eef da'uu hin dandeessu naan jedhan ani garuu mormeen gale maaf naa laattee hin dhangala'u hin xaragamu jedheen gale Waaqayyo garuu na qaqqabate galanni Waaqayyoof haa ta'u gaafa naqee marmaraan koo na jalaa ture ammas nan deebi'a na jalaa ture alatti marmarama jedhan kan koo fayyeera yaa turuun jedhe ture gaafan ga'u galanni Waaqayyoof haa ta'u ji'a ja'an ga'e otuma ji'a arfasan lakkaa'u ji'a ja'an deebi'een gillii deebi'een marammaram hixiin keen jiru naan jedhan galanni Gooftaaf haa ta'u gaafa kana inuman eegee Waaqayyo abdiidhaan hin eeggadhe isa hixiin hin dhangala'a dhiigni kee hin dhangala'a lubbuu kee balleessa isa jedhanii Yesuus hin moo'e galanni isaaf haa ta'u qaraata koo narraa dhangalaase inni boosin nangalaane cinisuunis natti nammaanne manatti fixadheen naqe gaafa naal garra akkasitti ba'u naan akkafadhe galanni Yesuus haa ta'u ወይኔ ለሷ ሁሉም ሰው ሲባል ጸለጌታ ሚጠረቀራ ወለድሽ አይዞሽ ወለድሽ ዛሬ ሁለቱ እጅ ከፍ አድርግልኝ የእናንተ ለጭንገፋ የታሰበው ሐሳብ በኢየሱስም በፍሬ ይገለጣል እዛ ጋር ወደ ነገር ከዚህ በኋላ ጭንገፋ በህይወት ላይ አይሰራም ምን ሁለት እጁን አሳየ በህይወታችሁ ላይ ከዚህ በኋላ የጭንገፋ መንፈስ ከቤታችሁ ተነቀለ ወደ በጭንገፋ አይሆንም ምን ጆር እችልሽ ለሲዲላረ የተባለች ነው galanni Gooftaaf haa ta'u amma oggaallamashi idaari dhuftu oggaalama qabatti mataa dhukkubeen beeku nagaashee naa burraaskise Yesuus goonni gootota lanca Yihudaa galanni haa ta'u ኢየሱስ ይሄን መሰለ ቸኮሌት ለምድሪቱ ታስፈልጋለች ለቸርች ታስፈልጋለች የናንተ የሆነ ነገር ዛሬ ኦሬዲ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይሄ መልእክት ለሷ ብቻ አይደለም እሷ የመሰከረችው ምስክርነት በቤት ላይ ይሆናል ይመሙን ሳይሆን መልካም ነገር በቤታችሁ ይወለዳል መልካም ነገር በቤት ላይ ይወለዳል ለምን አሜን ይበላል ለማለት በኢየሱስ ስም እንደዚህ ይሆናል ለ20 ለ30 ለ40 ዓመት የተጨነቃችሁበት ጉዳይ ከዚህ በኋላ በፍሬ ይገለጣል ወራሜስ ብሎሻል ተስተብሎኛል ብዙ ጊዜ ተሸግራለሁ ሌሎቹ ሰዎች አይጣ በመድኃኒት እያወጣች እያሉ
እግዚአብሔር ደግሞ ያሳቅፎኛል። እሱ ይችላል። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ታማኝ ነው፣ ያሳቅፋል። ሃሌሉያ። አሁን ተመልሳ ወደ ቡራዮ ትሄዳለች። እሷን ለመሸኛት ብዬ ነው ቀድሜ የሰጠሁት ከስብከት በፊት። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። አንድ አዋጅ ላውጅ። ልክ እንደሷ ነገር የራቀባችሁ ካሞን ይኸውልህ፣ ደረስኩ ስትል እየሸሻ አገኘው ስትል እየተበተና የተቸገርከው እኔ ልዝራቢ በኢየሱስ ስም ማላይ ልዝራ በጌታ በእናንተ ላይ መልካሙን ዘር ይዘራለሁ። ከዚህ በኋላ ትታቀፋላችሁ። ያጣችሁት ነገር በሙሉ በመቶ እጥፍ አዙሬአለሁ። ወዳላ ለሰማ ፍቃድ ይዤአለሁ። ሃሌሉያ። ዘርሽ ይባረክ። ተባረክ። እንወድሻለን። አጨብጭቡላ። ታማኝነት እንዲህ ነው። ከማን ጋር ነው የመጣሽው? ና ጌታ ይባረክ። ሃሌሉያ። እንደዚህ አይነት ቤተሰብን በጭንገፋ ያወቀ አናቱ ይወጋ፣ አናቱ ይወጋ። አታዩም እንዴት እንደምታምር ልጅቷ፣ እንዴት እንደምታምር። ይሄንን ነው በጭንገፋ ሊመታ የነበረው። አናቱ ይወጋ። ነገር ይተለቀዋል። ተባረክ። ሂድ በሰላም። እስቲ በዚሁ ሊቀጥል ላጆ